Pozdrav svima, moje ime je Jovan i u današnjem videu kao i u prethodnom radimo krovnu konstrukciju. Ovoga puta će to biti jednostavniji krov na dve vode. Kao i u prethodnom videu pokazat ćemo kako napraviti krovne elemente, nakon toga ćemo postaviti pokrov i za kraj ćemo još postaviti jedan krovni prozor. Možemo otvoriti Alplan i krenuti sa radom. U ovom videu ćemo pokazati kako napraviti još jednu krovnu konstrukciju. Ovoga puta će to biti krov na dve vode. Za početak je potrebno definisati krovnu ploču. Možemo namestiti jedan od sljedećih tipova krova. Sedlasti krov formiran kroz dve tačke, bačvasti i mansardni. Kako odabiramo jedan od ponuđenih tipova krova, tako nam se menja i izgled prozora. Postavit ćemo sedlasti tip krova. Za donji rub biramo sljedeću tačku, koja će predstavljati kotu od koje nam počinju zidovi potkrovlja. Za gornji rub ostavljamo proizvoljno veliku vrednost. Za strehu ćemo uneti kotu donjeg ruba i na nju dodati željenu vrednost. Možemo još upisati visinsku kotu 2, koja će nam pomoći da postavimo krovni prozor na tačno određenoj visini. Pre nego što krenemo sa crtanjem krovne ravni, Alplan nam nudi mogućnost da unesemo i vrednost offseta, odnosno pomaka od ivice zidova. Krovnu ploču definišemo po njenoj dijagonali i pritiskamo Escape. Promenit ćemo još i nagib na 25 stepeni, a onda i kliknuti na sljedeće dve ivice krovne ploče kako bismo dobili dvovodni krov. Srednja linija predstavlja sleme, a druge dve linije predstavljaju visinsku kotu 2. Pritiskom na Escape izlazimo iz naredbe za crtanje krovnih ploča. Primećujemo da su se i zidovi prilagodili kreiranim krovnim ravnima. To menjamo tako što dvostrukim levim klikom ulazimo u svojstva ovog zida i pod visina nameštamo sljedeći način odrezivanja. Pritiskamo u redu i još jedan put u redu. Istu stvar ponavljamo i na drugom zidu. Sljedeće što možemo primetiti jesu različiti spojevi između ova dva zida i između ova dva zida. Ukoliko želimo da se sa ove strane napravi spoj kao i s ove druge strane, iskoristit ćemo opciju za spajanje linijskih elemenata. Prvo je potrebno kliknuti na element koji će imati manji prioritet, a onda na element sa većim prioritetom, tako da i na desnoj strani dobijemo spoj kao i sa leve strane. Možemo krenuti sa crtanjem drvenih elemenata. Prvi element koji crtamo su podružnice. Ulazimo u svojstva. Upisat ćemo dimenzije poprečnog preseka, element postaviti u krovopokrivačke radove, definisati prioritet i upisati naziv elementa. Još možemo izabrati neku površinu. Pre crtanja je potrebno obeležiti zid, a zatim pod mogućnost unosa izabrati dole i obeležiti sljedeću tačku na gornjoj ivici zida. Element crtamo po osi zida od jednog do drugog kraja krovne ravni. Ukoliko kliknemo na ovu liniju, ona će biti osa elementa. Ako kliknemo desno, ona će biti leva ivica, dok ukoliko kliknemo levo, ona će biti desna ivica elementa. Kliknut ćemo na liniju. Pritiskamo Escape i prebacujemo elementi na drugu stranu, pri čemu za osu biramo liniju sleme. Pre nego što krenemo sa crtanjem rogova, prekupirat ćemo element na liniju slemena.
dvostrukim levim klikom ući u svojstva, promijeniti dimenzije poprečnog presjeka i upisati da se radi o nekakvoj drvenoj gredi. Dati element ćemo još spustiti do ploče, a onda iskratiti jedan njegov kraj. Krećemo sa crtanjem rogova. Pre nego što uđemo u svojstva, moramo kliknuti na krovnu ravan na kojoj želimo postaviti rogove. U svojstvima definišemo jedan od ponuđenih oblika za strehu, odnosno sleme. Definišemo dimenzije poprečnog presjeka, upisujemo vrstu rada, prioritet, naziv elementa, i biramo površinu. Ući ćemo još na visinu iznad krovne ravni, izabrati dole i obeležiti sljedeću tačku. Kada definišemo područje polaganja rogova, otvara se novi prozor sa dodatnim postavkama za rogove. Rastojanje između rogova može biti svetlo i ost. Postavit ćemo da bude svetlo. Možemo postaviti različit razmak između rogova, isti razmak, ali da rogove kreće da nam polaže od početka ili od kraja, ili da postavimo jednake razmake između rogova i da nam ih polaže od sredine jednako ka početku i ka kraju. Možemo definisati i broj rogova, odnosno njihovu količinu, ili razmak na kojem će se oni nalaziti. Ugao postavljanja rogova može biti i različit od 90 stepeni. Ukoliko smo zadovoljni postavkama, pritiskamo Escape, sačuvamo promjene, a onda još jednim pritiskom na Escape izlazimo iz naredbe za crtanje rogova. Date rogove ćemo prebaciti i na drugu krovnu ravan, ali kako bismo bili sigurni da ćemo obeležiti samo rogove, iskoristit ćemo opciju za filtriranje po arhitektonskim elementima. Dobijeni spoj u slemenu je onakav kakav smo i postavili u svojstvima rogova. Sada ćemo postaviti slemenjaču. Biramo rogovi ruba, odnosno žljeba. Prvo obeležavamo sleme, pa onda ulazimo u svojstva elementa. Prozor je isti kao i kod rogova. Namještamo postavke kao i kod drugih elemenata. Bitno je da prioritet slemenjače bude manji od prioriteta rogova. Za visinu ovoga puta biramo gore i obeležavamo tačku sa donje strane spoja rogova. Pritiskamo u redu i još jedanput na liniju slemena kako bi se element postavio. Naredni element koji postavljamo je stup. U svojstvima podešavamo njegove karakteristike. Stup nosimo na mišu i postavljamo ga po sredini konstrukcije.
Kada ga postavimo, potrebno je još obeležiti njegovu donju i gornju visinu. Na datom stubu ćemo sada ucrtati i pajante. Biramo naredbu za crtanje drvenih i čeličnih elemenata i ulazimo u svojstva. Kao i kod ostalih elemenata, u svojstvima definišemo osnovne postavke. Bitno je za prioritet postaviti manju vrednost od slemenjače. Još možemo izabrati jedan od ponuđenih oblika početka i kraja elementa. Pajantu crtamo od sredine stuba, a ukoliko želimo da je postavimo na tačno određenoj visini od gornje ivice stuba, prebacit ćemo se u pogled sa strane, izmeriti koordinate vrha stuba, prekopirati C koordinatu i umanjiti je za željenu vrednost. Pajantu crtamo do slemenjače, koja ima veći prioritet, pa ima i prednost u odnosu na pajantu. Pajantu treba da kopiramo i sa druge strane. Stup sa pajantama ćemo prebaciti i na još jedno mesto. Postavit ćemo i umetnute krovne grede. Nakon što definišemo postavke, potrebno je kliknuti na jedan rog gdje je želimo postaviti. Pod mogućnost unosa ćemo izabrati gore, izmeriti koordinatu donjeg dela slemenjače, kopirati C vrednost i umanjiti je za željenu visinu. Potom kliknuti i na drugi rog i dobijemo postavljen element koji ćemo kopirati na još nekoliko mesta. Od krovnih elemenata još treba postaviti krovne letve, na koje će sesti krovni pokrivač. U svojstvima nameštamo postavke. Pod visinom iznad krovne ravni biramo dole i obeležavamo gornju ivicu rogova.
Nakon što ucrtamo područje polaganja, otvara se prozor identičan kao i kod rogova. Samo ćemo promijeniti razmak na 30 cm. Ako smo zadovoljni postavkama, pritisnemo Escape i sačuvamo promjene. Još jednim pritiskom na Escape u potpunosti izlazimo iz naredbe. Krovne letve ćemo prebaciti i na drugu stranu i naravno ponovo koristiti filter. Pre nego što krenemo sa pokrovom, izmjerit ćemo visinu od gornje ivice krovne letve do zadate krovne ravni. Datu vrednost ćemo za sada kopirati. Ulazimo na pokrov. U svojstvima podešavamo željeni broj slojeva, kao i debljinu svakog od slojeva. Postavit ćemo da to bude jedan sloj debljine 3 cm. Upisat ćemo da se radi o crijepu i postaviti za vrstu rada krovopokrivačke radove. Pod visinom je još potrebno promijeniti način računanja na vertikalno, a ne pod pravim uglom na krovnu ravan, i nalepiti prethodno izmjerenu vrednost. Pritiskamo u redu, a onda i definišemo pokrov po njegovoj dijagonali i pritiskamo Escape. Primećujemo i da zid sa zadnje strane objekta ima nešto manju visinu od potrebne. To znači da ga je potrebno malo podići. Dvostrukim levim klikom ulazimo u svojstva zida, pa pod visina u datom polju ćemo nalepiti vrednost kao i malopre. Za kraj ćemo još postaviti jedan krovni prozor. U svojstvima se može podesiti izgled gornjeg, odnosno donjeg kraja. Podesiti njegova širina, visina, kao i sam geometrijski oblik prozora. Krovni prozor postavljamo na koti 420. A u tome nam pomaže linija koju smo kreirali još prilikom definisanja krovne ploče. Otvor je kreiran i samo je potrebno ukloniti krovnu letvu koja prolazi ispod. Krovnu letvu ćemo skratiti sa jedne strane, pa zatim i kopirati na drugu stranu. U arhivi ćemo pronaći neki krovni prozor koji nam odgovara. Dvostrukim levim klikom ga preuzimamo.
U paleti sa leve strane podešavamo različite postavke za prozor, od okvira, krila i sličnih stvari, a nameštamo i postavke za njegov prikaz u 2D, odnosno 3D. Ukoliko želimo da prozor ima nekakve zavese ili roletne, i to možemo postaviti. Kada se približimo otvoru, Smart Part mu se prilagođava. Pritiskamo levi klik miša da se postavi i Escape da izađemo iz naredbe. Hvala na pažnji i pozdrav do sljedećeg videa.